prilika da osvojite upoznavanje sa Joe Cockerom. Izvolite, poštovanje. Vi ste Joe Cocker. Ja sam Petar. Petar, bol, hoćeš na Joe Cockera ići. Morat ćeš uzeti neke omiljene svoje rekvizite koje imaš od njega da te propiše i ja ću na nekako. Idemo zajedno. Imaš komada za tebe. Imam komada za tebe, koliko trebaš? Trebam jedan ovakav. Možete ostaviti šešir i svu nadu vi koji ste zaključili da bi baš 8 sati i 21 minutu konačno mogli krenuti prema Aveniji Većeslava Holjevca 21 i 29. Bože. I priskrbiti si taj odlazak na upoznavanje s Joe Cockerom jer čovjek je došao. Dobro ti jutro, Petre. Dobro jutro. Pa ja sam čuo u 20 do 7, znači za ovo, vozio sam baš ženu na posao, malo kod bake i mislim, baš razgovaram sa ženom, kaže ona, pa bilo bi super da se s motorom možda bi mogao istići, ja kažem, jel da, bilo bi baš dobro da odemo na koncert, kaže ona, bilo bi super, ne, i onak vozim se, ostavio malu kod bake, popio kavu, krenem, kaže još niko nije došao, mislim si, pa kako je to moguće da niko nije došao? I mi smo isto to mislili, Pa, znači. I onda sam krenuo i mislim se, sigurno će se dogoditi kad dođem negdje kod Avenue Mall i dođem tu na ulaz, kaže žena na porti, kako igra, aha, pa da, pa niko još nije došao. Molim? Nemoguće. I tamani za tebe jedna zanosna brineta ulazi, ali drago mi je da si ti došao prije. Pa ti i žena ne samo da upoznate Joe Cockera, nego da doista večeras odete i na taj koncert. Što kažeš, Ivan? Hvala vam puno. Ovo je fenomenalan poklon, baš da se malo opustimo i odmorimo, pošto nam mala bebica uzima. Koliko je mala? 7 mjeseci. Kako se zove? Viktorija. Pa rođena pobjednica s ovakvim roditeljima nije. Pa baš je pobjednica, pobjedila nas je definitivno. Vidimo se večeras. Okej. Unchain my heart.